Nshuti bakunzi bagaragara TV tongeye kubaha ikaze mu kiganiro Garagara Sports Update. Amakuru y'imikino abageraho buri kanya kandi buri munsi nkuko muyifuje. Genda Janvier da Silva nkuko bisanzwe nige tugiye kongera kubana mu makuru uyu munsi. Reka rero munyemerera amakuru uyu munsi tuyahere mu Rwanda. Tugiye kwehera mu ikipe ya APR FC yateguye inkera y'abahizi ariko birangira ibaye ya nyuma. Ni inkera y'abahizi yitabiriwe n'amakipe ane. Harimo ikipe ya APR FC yo mu Rwanda, ikipe ya Police FC yo mu Rwanda, harimo ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda ndetse na Azam FC yo mu Rwanda. Yo muri Tanzania mu Mbabare. Ni irushanwa ryabaye mu Rwanda ribera kuri Stade Amahoro ndetse no kuri Kigali Play Stadium. Ni irushanwa ryarangiye ryegukanwe n'ikipe ya Police FC imaze gutsinda imikino yayo igera kuri 3 yose. Ikipe ya APR FC yabaye ya nyuma birangira inkera y'abahizi yateguye ibashije gutsindwa. Mu yandi makuru tubafitiye umutoza wa equipe nationale Amavubi yitwa Adel Amrouche yamaze gushyira hanze abakinnyi 27 agiye kwifashisha muri international break yo mu kwezi kwa 9. Ni mu marushanwa yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Muri abo bakinnyi hamagara rero harimo abazamu bagera kuri 3. Yamagaye Ntwari Fiacre, yamagaye Twizere Buhake Clement ndetse na Ishimwe Pierre Mario. Muri ba myugariro yamagaye Mugabo Claude, Omborenga Fitina, Chimimana Emmanuel, Mutsinzi Ange, Manzi Thierry, Kavita Fanuel ndetse na Nduwayo Alexis. Muri ba rutahizamu yamagaye Mugisha Gilbert Barafinda, yamagaye Kwizera Georgia, Nshuti Innocent, Ishimwe Aniseti, Biramahire Abedi, Itego Arthur, Ishimwe Jabir ndetse na Niyo David. Ku mugabane w'Uburayi rero makuru agezweho mu ikipe ya Arsenal yitwa Martin Odegaard ashobora kugaruka vuba nyuma yo gusohoka mu kibuga atameze neza mu mukino wabaye muri iyi weekend, aho bishoboka ko azaba yiteguye ku mukino wa Liverpool. Abakinnyi bashya kandi nka Eberechi Eze ndetse na Noni Madueke aba barategejwe cyane kwigaragaza. Tubutsa ko na Bukayo Saka yavunikiye mu mukino Arsenal iheruka gukina muri weekend, ashobora kuzaba adahari ku mukino wa Liverpool. Ariko nako kandi mu ikipe ya Manchester United iri mu biganiro bya nyuma yo kugura umuzamu wa Royal Antwerp yitwa Sané Romans. Ubu ikipe iri gutekereza ko hazaza Arthur Bandir ndetse na Andre Onana, aho umwe muri bo ashobora gusohoka. Aho umwe ashobora gusohoka rero akava muri ikipe. Tukiri mu ikipe ya Manchester United kandi iri mu biganiro na Napoli kuri uyu musore Rasmus Hojlund. Mu masaha 28 ari imbere turamenya icyerekezo cy'uyu musore. Ikipe ya AS Roma kandi irashaka Jadon Sancho, uyu Mwongereza, ariko ikipe ya Manchester United, ikipe ya AS Roma irifuza ko Jadon Sancho agabanya umushahara ukava kuri $10,000,000 ukagera kuri $8,000,000 z'amayero. Tukiri kandi Manchester, reka dukomereze ku baturanyi muri Manchester City yitwa Ederson Moraes. Uyu musore ari mu myitozo ya Manchester City uyu munsi, aho kandi uvuga ko ikipe iri mu biganiro na Galatasaray. Ibiganiro bigeze ku mwisho cyangwa se mu biganiro bya nyuma. Mu masaha make turamenya ko uyu musore ari mu ikipe ya Galatasaray. Tukiri Manchester kandi mu ikipe ya Man City, Manchester City yemeye gutiza Claudio Acheveri mu ikipe ya Bayern Leverkusen. Anako kandi umunyezamu wa Paris Saint-Germain yitwa Gigi Donnarumma yamaze kumvikana ku giti cye na Manchester City. Amakipe yombi haba Paris Saint-Germain ndetse na Manchester City zikaba ziri ku biganiro bya nyuma, aho umusore Gigi Donnarumma umutaliyani ashobora kwerekeza mu ikipe ya Manchester City vuba. Marseille kandi nirakura ibitekerezo kuri Rodrigo mu ikipe ya Real Madrid, mu gihe Savinho ashobora gusohoka muri iyi kipe. Nyuma yo kubura Eberechi Eze, ikipe ya Tottenham Hotspur irifuza cyane umusore Savinho ikipe ya Man City. Ese birashoboka? Mu masaha ari imbere turamenya ibyari byo. AFC Bournemouth iri mu biganiro bya nyuma
na myugariro Axel Disasi umusore w'umufaransa ukina ikipe ya Chelsea. Ibiganiro ku mpande zombi birarimbanyije. Narasoza kandi umukino warutegejwe cyane, umukino wahuje Liverpool ndetse na Newcastle, aho Newcastle yari yakira ikipe ya Liverpool. Byarangiye ikipe ya Liverpool n'ubundi yisubije icyubahiro, itsinda ibitego 3-2 mu mukino warugoranye. Ni ibitego bya Liverpool byatsinzwe na Ryan Gravenberch, umusore mushahigo Egitike ndetse n'umwana muto cyane w'imyaka 16 Rio Gumuha. Ibitego bya Newcastle byatsinzwe na Bruno Guimaraes ndetse na Osura. Uyu Rio Gumuha arokoye ikipe ya Liverpool ku myaka ye 16, aho yatsinze igitego cya gatatu yihesha intsinzi ku munota w'ijana. Bibutsa ko kandi Liverpool muri iyi weekend izahura n'ikipe ya Arsenal ku cyumweru saa 11:30. Nitwa Janvier da Silva, ni mukuru rushinge kuri Garagara TV mu kiganiro Garagara Sports Update. Nakagaruka. Ciao ciao.